mangando ita. Ia falu kami bai buat itu soai ta Yesus Kristus. Bafa umasi lo walanya ama. Bafa abusa ge hanya munia. Ia tu. Berhu keda paminggu tanggal 2 Sara 2 Sesara tahun 2024. Tihalu ia muriba zura zinunde na ngafua rua ngawa ena yugi fidelu imaneta romani babalani. Ha khelo balangi madutuna dedegu no ahono khenia saayo tarai famurifi. Haya ia bebe dedegu ba famurifigu hatiku saro tibai manu mangiba rao. Khelo balangi usenda famurifigu baturiagu tani dane ba abegu ba fadutunagu ba khelo balangi so. Baya mamale-male banatanami khenia ya meononiha mi bokai dedemi khenia tutuna foda lobalangi. Faya manono niha faya no zalawa nalatulo bai sawayawa dozi ira manuani. Bai midana bai manga ganaa babai mohoka ami bani rabu nami senda ganaa babai molema dedemi khenia. Samuza no mohedi lo balangi no mendua uromo dae vano lo balangi wa abele bakhe wa ibadu ya ugo aya usuleni sabaj samusana nilonia tafuri manganda sawgele lo masuk ke maama padoro malima de sinugi mafulobro betul khia badu dema baya fabo nagi hamanya moni azanga ba khia badu dema teragai tola mafolai baba urima. Pada Yesus Kristus no mangano aga yado. Ira amba ira ina ni maseba kuzaita fefu obaita salom. Yahom. Taimingu kheda yada telufuri epipanias. Erohan ya faato ele haga balakhem Yesu bagulidan. Irama ina nogi owawa dededa baba mau ragu fader tede fatum buzo aya ta Yesus Kristus me bawa silan pambereta brevi 2000 ade o masisi ai globalani I oroma haga bakala kheminia baba orina sinuna bagamau du berlu ade Mosi ia baba matuhu Davido hebisa ia baba adatania kalau walangi ba ne bada egoi isenra mamorifinia sinuna ande yang nulis ia yedutu no tuka wanuna bano molo walangi tola tafai ia baya tisara ba zurana saranga utu faza feleene ngabua tu ngafulu awal surade ni surah Davido sambosa bamo amakaita ia hebisa ia bani rasoinia baba aurinia baba afekhe dedenia bazino anehe ya ia wano soro yomonia zolohia ia basame ikhnia fa abudede sambosa baba abudede Davido ira ama ira ina bal manegei manatunai badan me layo tetenafu dan be bayro malai hana me bada egi faduhu dunia nama natuna ia bada egi isenra pamrifinia daube kada jitu balitoi ya da tetenaf ya ita ramai raina ena egi yasimane Davido ade itu na sokhada ba abudud na sokhada norodud na sokhada manis to balik busi de baba uriade boy mana tau tetenaf ni hagridan boy mana tau tetenaf ba beleda ina ine tau tetenaf lawalani ba faduhu dededa khnia I otarai famrefina ite makhada tuho imane lawalani wewe dededa lawalani wewe dededa sara ande khnia mane manutuna dededa Kelobalangi manutuna dedegu
ifa ema Davido banga wasi dua si telu babanga wasi ene irugi si fitu. Ira ama ira ina baba mai haga Davido hebisa ia fanutenania kalau walangi. Ta ila da hebisa ia babang bao Davido imane baba nutenania kalau walangi da ahono hono ia baba da gei soba murifinia bada ebe detenia bada gi aro detenia bada ege dania sobe kenia baba murifi si otarai lo walangi. Ira ama ira ina fanetena bangawasi dua babangawasi telu no i amo idolago ia ya da hulege fasino arosal he ilabu bade bahege ilabu ami bale manabi faati al no si mana da manetena David khelo walang fanetena niwa ania bangawasi ene irugi fitu no hule maido gara sebuah si soba dalam nasi he ilabu bade bahege ilabu ami bale manabi mutete no si mana manetena David khelo walang hewa aina soba abu dunia he na soba lohi khania si otarai zoro yomunia si otarai nononia samosa ya ia abisalomi bale mana tenai badana beu bale mana ia manga lulu badana beu bai no kholo balani hula si mana ba aro de Davido kholo balani ana ira ama ira ina ne wasir ba zoai tafif he bisa ge ita mane maufud baba orida hadia nasoga buladud nasonorodud nasogologi hadia de manutuna ita khelo walangi ma baba abededa magi mane hagulita ira ama ira ina bagabosi ende irugiji siwa no telu kali iwa ebanutuna nia Davido khelo walangi no medelu kali iwa banutuna khelo walangi banga wasi ene irugi siwa banogai medelu kali ifatuhu gi bangorifinia ke Yehova banga wasi ene irugi siwa bazura ni basoda elohania ira ama ira ina meno manetena ia khelo walangi ba meno bi ahono detenia bada baba manetena nia ande to bali bebe detenia da ba to bali gei orifania ira ama ira ina khaboto badeda hebisa ia Davido ade na ba khota no so khotania bano gei razo ia bano awoi sokhnia faith da hiza balang ini imanatona ia baba abolania baji sokhnia baba niha gulikan hada manatona de dunia ha manada ahono de dunia ha manada aro de dunia ha manada manatona ia ha manada zitobali bebe de dunia bahamana da azito bali famorifinia ya da halo malai ebisa ya ita samati ke Yesu Kristo mane bangke hadia da manatona ita khelo balangi na soga buladed na sobolohi na soga abuded ma baba abuleda ma pani habulitan itaritaria ira ama ira ina aboto sibai baba khabadeda ia hebisa ni tere Davido nirasoinia bazura sinotabas nano soniha sifahatu khuda masore yomoda mafunga batuda maniha sifatu khuda sifahu khuda tobali pengkhianat khuda samus afakh da nirasoi Davido
meno to bali folohimia sabesa nolonia. Da asa fakka da Davido irama ira ina. Ba melo afakka da dania bale managi me ia mabe. Hamane kholo balangi fadu de ko. Ba ya tasino mamati kholo balangi. Go fade mane no de. Go fade managi kolo. Ba hade manu fefu gina soita ba oridari. Bale managi me ta babe. Hamane kholo balangi tadana dana. Simane ni warnia bazura ga mai dola fazatel ngabwa lima irugi imane. Dana si ai ke Yehova. Moroi si ai ke badede. Ba boy abe idede baba onekhim. Boy ai fadede khania gofu hadia ia lalakhe ba ya ia zanadele terba. Na kelobalangi madatena ita. Na kelobalangi tadana dana bang rifi. Bale manefa atam, bale manefa nizi, da ine nirasoida, da gei sokheda, da ine zitobali okhetada, ya da famrifi si otarai lobalang. Dua. Tuho imane lobalangi bebe ededa. Dua. Anda boleh molemba dedeu bagana. Tafai gia da tola tasandaria bagawasi fulu irugi filedun. Imane badai ramaira ina bagawasi filezara boy mi dana babai mangaganaan babai mohoha ami bari babu. Nami senda ganaa mamai molemba dedemi khania. Ira ama ira ina. Fefu ita ni hagulidanu. No da gohi dededa. Ya da hebisa ina so jabatan, hebisa ina so ganaan, hebisa ina so gokheta. Le fasala zimana ira amaira ina, tapi moguna ine kheta ya melisi ita inoni lo balanga Davido samosa bazura ade, mei manena misenda ganaa, babai mane molemba dedemi khania. Hana ira amaira ina. No amai dola natamane na tasenda ganaa na sogo khetada bada mana tana ita bada mona mole bada deda no amai dola mata sabu gurui salo balangi mei mane bai so khami lo balangi tane beronda artinya lo to bali fangali lo balangi kedago khetada no to bali fangali lo balangi kedani fotigana ada nada moleba deda samosa tengah lo balangi ira aba ira ina ni hasole matede bagana so dombuan ni raso india baborinya sara le mane khnya fa hono de dua fa o muso de dunia ni sendania bodo bagana ni sendania bodo kotania bato bali fa abu de luania da wa ai abo melis sai ko ita Davido bazura di ramaira ina imane boy mana molemba tetemi bagana ba ite khada taromani lo balangi ni hale mori bazura sara yohane faza 2 ngabua 5b imane na soja masih sikulidan bale fa masih ama pada dunia o khata anak bahade mana da mazabatan bahade mana fefu da nada ane masih ada baba urida nada amole badada bale mana fa masih ama khada nata masih nasi guridana ira amaira ina bale kita senda mamorifi bele badada fa masih ama dai mane khada bagamai dola zatua soneke mana retundaha soneke mana reowo na ilabu angi baratafa na ilabu angi baradayo timba zao bunuloyo fa baiteki komboto olemba Yesu sanolo kalau mangan sauhagana daro balimo ama sino moto-moto hi madudu
Abakaya ia si otaraifa belegihan dia nyamuni ke badedema. Inde kita no malima de so aya ya du to bali aurifa no soma. Bato bali gei ho ia baba urima. Bada Yesu Kristo no mangada na aga pamaan sa pagele. Yado